di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak paginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak paginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya Jesus. Anggur baru tercurah di tempat ini Tuhan. Minyak yang baru ya Tuhan, tercurah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya Jesus. Bersama pengasihan Tuhan, lurus serta benda
Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah karya-Mu ya Bapa. Kau kami tinggikan ya Tuhan.
Haleluya. Bagi segala kemuliaan ngaga Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Jesus. Oh, pemenang nanggi Nuan siku aja Tuhan. Nuan meraja atas semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menurut Tuhan kami menerima pemenang datari Nuan siku aja Tuhan. Kami menerima penglepas datari Nuan siku aja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tinggi nama Nuan Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan kita akan jadi hati kita kena pemberi kita dengan Tuhan. Haleluya.
sembah Tuhan. Oh haleluya, non segala yang terima semua ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, kami nyerahkan piring pemerik tu ngagai jari nuan Tuhan. Awak kena merekat ke setiap jari tu dah merik ya Tuhan. Awak ke pulai ngagai mulia nama nuan siku ajak Tuhan. Awak ke Tuhan pemerik tu kena ngemesai ngeninggi ke perintah nuan Tuhan. Terima kasih apa kami nyerahkan Tuhan. Awak seterusnya ngagai jari nuan. Awak ke Roh Kudus nuan terus bekerja. Lebih bajaku nuan tika ditabur lagi Tuhan. Kami bersampai nuan tak lidah pastor kami di mejaku nuan Tuhan dengan Roh Kudus nuan. Awak ke jakungnya Tuhan terus bertumbuh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih apa kami nyerah ke semua tu ngagai jari nasi kuaja di dalam nama nuan Tuhan Jesus kami dah bersampai. Amen. Haleluya, kita semua terduduk. Yang ke semua bala anak-anak kita, kita kemua kita. Wow, puji Tuhan ya. Malah anak-anak kita yang mai pagi tu, puji Tuhan ya, kermit sampai ke besar. Haleluya. Okay, kita kemua kita. Okey, aram kita sama-sama mengangkat ke jari kita yang semua bala anak-anak kita ke bawah itu ya. Haleluya, terima kasih Tuhan ke pemanah nuan. Kami nyerah ke semua bala anak-anak kami hari sampai ke besar itu Tuhan negeri jari nuan. Berkat kesedaya Tuhan tinggal Children Church Tuhan. Awak ke nuan Tuhan sedap penemu dalam, lebih maya sedap belajar. Awak ke Roh Kudus nuan Tuhan terus berbicara dalam kehidupan sedaya Tuhan. Ambil kesedaya mai pangkat ti besar ngagai Tuhan ba dunia ke dia tu Tuhan. Lalu kami bersampai Tuhan, lebih maya sedap belajar. Awak ke sedap megah bakatan nanti ambil Tuhan terima pembelajaran sedaya Tuhan. Berkat kebala pengajar tingajar Tuhan, beri kebijaksanaan megang ngagai sedak ya Tuhan. Apai terima kasih. Kami nyerah ke Tuhan bala anak-anak kami di tuk ngagai jari nuan. Awak ke nuan Tuhan terus nyaga ngemata ngelindung sedak ya. Mazmur 23:6. Pengasih ngau pemanah nuan Allah Taala terus seruran ngau sedak ya. Hari dia tuk tatai ke belama-lama ya. Apai terima kasih. Dalam nama Jesus kami dah bersampai. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi ke semua bala kita. Selamat pagi semua. Puji Tuhan. Okay, selamat datang ke gempuruk kita bakal pagi tu. Okay, lalu ke semua penatai bala kita. Terima kasih ya tidak datang meri awak ngepeluang kita datang ngau servis kita gempuruk kita hari Minggu tu pihak magang ngai bala ti medak secara online dengan Facebook ngau YouTube. Lalu pagi tu kita bisik temuai datang. Okay, temuai kita lagi namanya Ari Jawa temuai kita ya. Okay, ngau aku ngelalu ke pastor kita ngau pastor Palan datang ke muai kita dekat mai jakut Tuhan pagi tu. Shalom. Selamat pagi semua. Ya, pagi hari ini saya akan berkhutbah dalam bahasa Inggris sebab kita ada juga tamu di sini yang harus paham dalam bahasa Inggris ya. Boleh? Dapat permisi dari kamu semua? Ya, sebab pastor dalam 2 bulan ini sudah khutbah dalam banyak bahasa sampai saya sendiri confused. Ya, so saya terpaksa pakai bahasa Inggris hari ini sebab minggu ini ada konferensi dengan orang-orang Chinese yang datang ke Kuching. Amin. Banyak orang Chinese askar Tuhan Yesus ya, bukan askar CCP ya.
yang datang sini dan Kuching akan diberkati karena semalam mereka berdoa di kota Kuching bagi negeri Sarawak. Amin. So this morning I want to thank God for His presence in our midst. So pagi itu aku saya terima kasih kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Because every time we gather, Jesus promised His presence will be there. Laban tiap kali kita bertemu, Tuhan bersemaya, ya bisik ngau kita dia. And Jesus is not a mere man like you and me that He would lie. Lalu Jesus bakal mensia kita ngaku mensia oleh bulat. So we must believe that He is in our midst. Lalu kita harap ia di tengah-tengah penghidup kita. We don't come to church to be entertained. Lalu kita nak datang ke gereja laban dekat dihiburkan. But we come to church to worship Jesus and honor Jesus. Lalu kita datang ke gereja laban kita dekat nyembah Tuhan Jesus, dekat ngemesai ke namanya. It's not about how you and I feel. Lalu pengasih kita atau ke pengasai kita ngau pengasai aku. It is how He feels about us. Ianya berkeni ke pengasai ya pasal kita. It's not about you and I being pleased. Lalu pasal kita ngau aku ti asai kelantang. But every time when we gather, He needs to be pleased. Tiap kali lebuh maya kita itu bertemu berkata ya kita dekat ngelantang ke dia. That's why we are here. Lalu nyak ke buah kita bisik itu. Turn to your neighbor and say, we are here to honor and worship Jesus. Lalu pada ngage jiran kita sebelah kita datang kita laban kita dekat berbahasa lalu dekat nyembah Allah Taala. Let's pray. Ram kita sampai. Heavenly Father, apa yang kami di surga? we desire for you to speak to us. Kami ingin ke nuan berjakuk ngau kami. Speak to us from your word. Berjakuk ngage kami ngenak laka jakuk nuan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampai. Amen. Amen. The passage that I'm going to speak to you this morning, lalu gentran jakuk Tuhan ti debai aku pagi tu. I have preached from this passage many times. Lalu aku berapa kali udah preaching nengah jakuk tu atau gentran jakuk tu. And usually during Good Friday. Lalu lebih-lebih lagi lebuh maya Good Friday. Or the season of Easter. Tahu ke maya Easter? But about 2 years ago, when I read this passage, 2 tahun ti dulu lebuh maya aku maca gentran jakuk Tuhan tu. just during the COVID period, lebuh maya musim COVID mayanya. where I was going through a transition, lebuh mayanya aku ti benuang transisi. I was passing over my church over to the young leaders. From being a senior pastor, I'm passing over everything. Lalu bak mayanya ianya benung aku deka nyerah ke ngagai ketuai ti kebiak age akari senior pastor nyerah ke ngagai sidak ti kebiak age. A lot of people were asking, are you retiring? Lalu mayu orang berjakuk ngagi aku, kati nuannya pinjen. You look so young, why you retire? Nuannya depedak biak nal nama kebuah nuannya pinjen. I thank God that I look young, but I'm not young. Aku berterima kasih ngagi Allah Taala aku depedak biak tang aku ukai orang kebiak. Tebiak. Biak. Oh, biak. Ya. Oh, biak. Mudah. Sigat. Oh. Oi. Handsome. Handsome. That is the time that I was beginning to have a lot of doubts. Lalu bak mayanya maha kuasai ke tak ragu-ragu saya. I was thinking, can God use me? Lalu aku berunding oleh kena Tuhan oleh ngena aku. In other ways. Ngau cara bukai. And that's when God spoke to me from this passage. Lalu bak mayanya mah Tuhan berjakuk ngaku bak gentran tu. I'm going to ask Pastor to read John chapter 18 verses 1 to 12. Focus is on verse 12. Lalu aku ngasa pastor baca ke jakuk Tuhan ba Injil John 18 ayat ke-1 ngagai 12 lalu fokus ia ayat ke-12. Okay? Pastor. Udah Jesus nyebut sampainya
ia berjalan ngau sidak murid ia lalu ngelayang ke seberai sungai Kidron. Di Indonya bisik sitik kebun. Jesus ngau sidak murid ia lalu tamak ke dalam kebunnya. Judas, ti penjual nemu endol kebunnya. Laban Jesus suah udah bertemu ngau sidak murid ia bak endolnya. Nyak lai Judas mansa ngagendonya mai bala sodadu ngau sidak ti nyaga rumah semiyang ti diasuh sidak tuai imam ngau orang Parisi sidak mai senjata lalu bakannya megak mai lampu ngau tengau. Ayat 4, Jesus nemu genap bengkak utai ti dekatnya di bakya nyak laya mansang kemua lalu berjakuk ngau sidak kok ya siapa orang ti digigak kita. Jesus ari Nazaret kok sidak nyawon. Aku tok mahya pihak ko ya. Judas tik nyadi penyual berdiri dia ngau sidak. Lebuh Jesus berjakuk ngau sidak. Aku tok mahya sidak lalu surut serta rebah ke tanah. Jesus nanya sidak baru, siapa orang terdigigak kita? Jesus ari Nazaret kok sidak. Aku udah madah ngagi kita. Aku tok mahya. Kok Jesus? Enti kita amat ngigak aku, awak ke sidak bukai tu, ti ngau aku pulai. Yang nyebutnya awak ke jakuk ti udah disebut ya tauknya diaman. Apai? Aku nadai ngelenyau ke siku ari sidak ti udah diberi nuan ngagai aku. Ayat 10. Jadi Simon Peter bisik mai pedang. Yang nyinta pedangnya lalu mantap siku ulun imam besar. Lalu nyayat pendiangnya muah ari kanan. Jadi nama ulunnya Markus. Kok Jesus berjakuk ngau Peter. Selit ke pedang nuan. Ngagai saruangnya baru. Kati dalam runding nuan aku nak ngiru mangkuak atau ke ngirup mangkuak pemerintah ti udah diberi apa yang aku ngagai aku. Ayat ke-12. Raban sudah dua ngau pemesai sidak serta ngau jaga orang Juda mengkang atau ke nangkap Jesus lalu masuangnya. Nangkap Jesus lalu masuangnya. Oke, jadi dia nancang ya. Amen. Amen. This passage talks about the Jesus being arrested. Lalu pesan tu berjakuk ke pasal Jesus ditangkap. This passage in verse 12 says that they did not just arrest him, but they bound his hands. So lekas jakuk ditok, bak gentran jakuk baru dah baca. Okey, semina sidak ya atau ke nangkap Jesus tang Jesus megak ditancang atau ke dipasuang. John chapter 1 tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is Jesus. Lalu lekas jakuk Tuhan ba Injil John marah ngagi kita jakuknya ianya Tuhannya di jakuk. Jakuk ianya Tuhan. Lalu ia bergulai ngau kita. In other words, the introduction of John tells us Jesus and God are one. Ngau jakuk sitik nama tu kepada ke John ngagi kita ianya Jesus ngau ya ianya sikau. But not only they are one, but everything was created through this word. Lalu ukai semina sidak ya nyadi sikau tang semua utainya digagak ketegal atau keuliah jakuk ya. That means Jesus is the creator. Erti lekat jakuknya Jesus pengagak semua utai. All things that we see today is created by him. Lalu semua utai kepada kita sarito ianya ari hasil digagak oleh Jesus. Through him. Nengah ya. But I want to tell you something. Tak aku dekat madah ngagi kita utai sitik. All creation semua utai ti digagak has no power to bind Jesus except you and me. nadai kuasa
ulih nancang Jesus kecuali nuan ngau aku. Halo? Bisa dia? From all the great beasts, Ari semua makhluk-makhluk bak dunia tu. the only creation that can bind Jesus is mankind. Orang ti ulah ngikat Tuhan Jesus, nancang Tuhan Jesus yang nak mensia. In this story, we see that Jesus was bound. Lalu bak cerita tu madah ngagi kita Jesus ditancang. I should tie my hands. Okay. Now, for the first time, I'm going to preach with my hands bound. Lalu dia tu keterubah ya, aku preaching ngau jari aku tu ditancang. So that you will not forget. Ngambil ke kita nak lupa, nak ngambil ke kita mengingat. That even today we still can bind the hands of Jesus. Inah sarito kita agi uliah ngikat jari Tuhan Jesus. You may say, but this is 2,000 years ago. This story is 2,000 years ago. Yang kita nyebut utai tu, oh cerita tu 2000 tahun tiki udah. It is the soldiers then who bound Jesus. How can we bind Jesus now? Ya nyak maya sudah dutik maya nyak tingikat Jesus. Begini ke sarito kita udah ngikat Jesus. I'm going to show you 3 ways how we are still binding Jesus today. Aku dekat madah ngagi kita 3 itik cara berkeni ke kita oleh nancang Tuhan Jesus sarito. Okay? So the title of my message today is, are you or are we binding Jesus? So tema lekan aku tersebut disebut aku pagi tu, adakah kita atau ke kita nancang Jesus. So if you have your notes, take it out. Lalu nanti kita bisa nota, ambil nota kitanya. Write down, are we binding Jesus? Tulis lekan aku tu, adakah kita itu ngikat Jesus? And I'm going to show you 3 things. Aku dekat ngayan ke kita 3 itik pemenal tu. How we bind Jesus. Berkeni ke kita oleh nancang atau ke kita oleh nancang Jesus. Since we are in Baptist church, always have 3 points. Kita dalam baptis bisa 3 itik puan. And me as the Baptist leader have to give you 3 points. Aku tinggal ada ketua baptis ngayan merik ngagi kita 3 itik puan tu. Number 1, Nombor 1, how do we bind Jesus today? berkeni ke kita oleh ngikat atau ke nancang Tuhan Jesus hari tu. Our unbelief. Ianya nombor 1, nak Arab. Our unbelief in depending upon Jesus can bind his hands. Lalu kita tidak nak Arabnya ti oleh ngikat jari Tuhan Jesus. You see, a lot of times we try to solve and do things by our own strength. Banyak kali kita ngerja utai ianya menyelesaikan utai ngenak pengerian kita empu. Only when we cannot, when Lepas we maya are in a very dire strait, then only we go to Jesus in lepas prayer. maya kita nak uliah sampai nuka mati baru kita datang ke Tuhan Jesus. Hampir mati baru jumpa Yesus. Nyauka mati lalu bertemu dengan Tuhan Jesus. You know, some people are like this. Lalu mayuh orang bakato. I'm like this. Aku bakato. When I'm not well, and when my wife says, please go and see the doctor, I say, no need, I'll be okay. Lalu lebuh aku nak nyamai se lalu bini ku madah bertemu ngau doktor mah. Lalu dia aku madah nare ngawak mah okey aku tu. Because I'm a strong guy. I work out. I go to the gym. I run. So I don't need to see doctor. Lalu aku ngasai grempo keriang. Aku tu exercise belama. Okay, lalu aku nak bertemu dengan doktor. So this is true story. Lalu tu cerita ti aman. You see, every morning I run.
Tiap pagi aku bersenam, aku berlana. Average 10 kilometers. Lalu 10 kilometer sepagi. Every evening I work out in the gym 1 hour, 1.5 hours. Lalu lemai hari aku ngagai gym sejam setengah jam. I am over 50. Aku lebih 50 tahun umur aku. So I'm quite strong for my age. Lalu aku asal ke kriang bak tahap umur aku nya. I'm disciplined with my food. Aku disiplin ngau pemakai aku. So I had some chest pain a few years back. Sekali aku tak pedis tebak dada aku. But I didn't. Maybe it's muscle pain. I carry too heavy. Lalu dia aku ngas pada rempo nyangkanya muscle pain aja pedis biasa aja laban aku mai utai tit berat. My wife said you must go and check. Dak bini aku madah, nuan mesti ngeciak rempo. I've never done a medical checkup in my life. Aku nak kalak ngeciak rempo sepanjang umur aku tu. And so she keep on nagging. Lalu dia terus ngansak aku. Wives like to nag. Lalu kita nemu bini kak nak ngansak kita ini ya. Betul tidak? Oi, banyak yang cakap betul. Hari ini balik kamu kena penyapu nanti. Jaga kau suami-suami di sini. Istri kau ini Iban ya, jangan main-main dengan istri Iban. Kena pancung kepala nanti. Parang nanti keluar. Apa? And so my wife was nagging, and I had the pain continued to be severe. Lalu dia pemedis pada dada aku nyo bertambah lagi. I will be running and I will have severe pain. Lalu aku lagi bersenam belanda atang pedisnya nyo bertambah lagi. I would punch my chest and run faster. Lalu dia aku lalu madam dada aku lalu belanda ngau deras lagi. And middle of the night I will have severe pain. Lalu buat tengah malam aku pedis dada aku. And I will wake up sweating and take hot water. Lalu dia aku dani nyoba peluh saya lalu ngirup air suam. Finally, one of the cardiologists in one of the churches that I was preaching said, you better come for checkup. Lalu sekali aku lebuh kubak preaching bakno gereja sitai dia dutul mada nuan mesti ngeciak derempu. So I went for checkup. Lalu dia aku ngeciak derempu. And he was shocked. Lalu ia terkenyit. Because in the ECG he found out that I had a heart attack yesterday. Lalu bak ECG dia nyak nemadah ngagak aku kemari aku kena heart attack. And serang sakit jantung. I've had a few times. Lalu nitih kepansiaknya beberapa kali udah. But my heart is very strong. Dan jantung aku nyak keriang saya. But I tell you, it is Jesus. Tangku madah kita ianya ketika Tuhan Jesus. Because I just lost a good friend in the month of May who's a pastor too. Aku baru dah lenyau bakih aku ti semak bakih ngau aku bulan 5 mega ya pastor mega. Ya, Pastor Timothy Low. April, ya. Bulan 4 ianya Pastor Timothy. Strong guy, similar case as me. Keriang lalu sama case ngau aku. But somehow God had mercy on me. Terima kasih ngage Tuhan, laban Tuhan bisa pengasih bak aku. When they check, lebih sidak yang ngecik aku. Heart strong. But artery is blocked. Artinya keriang urat ke dalamnya ianya nyak ti blok, nyak ti nak keriang. 97% one artery, 99% one artery, and 65% another artery. Lalu dalam 3 salurannya, lalu 90 lebih peratus bagian sitik, lalu sitik 60 lebih peratus. And yet God had mercy to keep me alive. Tuhan bisik pengasih ngak meri aku penghidup baru. But this is the story.
Tok Mah cerita. We only go and see doctor at the end. Kita sebinak datang ke doktor ba pengujuang lebih apa dia sama. And then we ask, why God? Lalu dia kita madah, nama kebuah Tuhan. Why me? Nama kebuah aku berkata, There's a song that says, what a friend we have in Jesus, a hymnal. lalu site him te nyebut nadai pangan bakat Tuhan Jesus. In that hymn, there is a line that says, how often we forfeit to go to Jesus in prayer. Lalu ba gentran laka jakoknya, bapa kali kita nak atau ke bersampi ngagai Tuhan Jesus. You see, we go to Jesus only to the end. Lalu kita semirak datang ngagai Tuhan Jesus ba pengujuang ya. Why? Because we think we can handle everything by ourselves. Nama kebuah, laban kita berunding yang kita oleh mutal kutanya. Another reason is because we really don't believe Jesus can solve our problems. Tahu ke poin kedua ia nyangka kita Another reason. atau ke kebuah ti kedua nyangka kita madah ke dalam Tuhan Jesus nak ulih nyembuh kutanya. In Matthew chapter 13, Lalu bab Matius 13 bab ke-13, you will find the story of Jesus going to Nazareth. lalu dia kita medak cerita Tuhan Jesus ngagai Nazareth. And verse 58, Matthew 13 verse 58, Lalu bab baris ke-58 nyebut utai teman satu. it says clearly that Jesus couldn't do many mighty works there because of their unbelief. Ia nak ngagak manguh kerja dia di indualnya laban sida nadai pengarap. Hello? Are you here? Kita bisa ningau teto. We still tie the hands of Jesus by our unbelief. Lalu kita ngikat jari Tuhan Jesus lebuh kita nak arap. Jesus who raised the dead, Lazarus. Jesus tingangkat ke pemati. Jesus tingangkat ke Lazarus. Jesus who healed the blind man, Bartimaeus. Jesus ngasuh mata-mata mias te buta dia tu menjelak. Jesus who raised the daughter of Jairus from death to life. Lalu Jesus tingangkat ke anak Jairus lalu hari mati hidup baru. In his hometown, Nazareth, he could do nothing. Tang ba kampung yang pun Nazareth, Jesus nak boleh kerja nama-nama kerja dia. Hello? That's how we tie the hands of Jesus. Unbelief. Lalu nyak cara kita ngikat jari Tuhan Jesus cara nak arap. My question is, are we tying the hands of Jesus Jakub- by our unbelief? Jakub tanya aku, adakah kita itu benar ngikat atau kenancang tarik jari Tuhan Jesus hari kita tidak arap? Are we in the situation in our life tying the hands of Jesus? Bak situasi penghidup kita ngikat jari Tuhan Jesus? Is the words that come out from our mouth is impossible? Hari leka Jakub te pansut hari mulut kita ada keutainya nak ulih jadi? Impossible. Ada keutainya nak ulih jadi sekali? Sukar. Pedis kak jadi? Tak boleh. Nak ulih. Tuhan, istriku tak akan berubah. Tuhan, bini aku nak berubah sekali. Bini aku nyebut, laki aku nak berubah. Aku ya, kena. Saya paham Iban ya, jangan lupa. Oh, my boss can never change. Tahukah kita nyebut, bos aku nak berubah sekali. My family situation will never change. Lalu keadaan keluarga aku nak berubah sekali. Do you know that God changed Nebuchadnezzar in the Bible? Adakah kita nemu
Tuhan ngubah hati ni kumendezel ba Bible. In the book of Proverbs, it says, the hearts of kings are in the hands of God. Ba laka jako Amsal menyebut marah ngagi kita hati raja ianya ba jari Allah Ta'ala. If only you believe. Enti kita Arab. You untie the hands of Jesus Kita oleh muka jari Tuhan Yesus. over your life, Ba penghidup kita. over that situation. Ba situasi ti mansanya. Church, let's stop tying the hands of Jesus. Gereja awak ke kita baduk ngikat jari Tuhan Yesus. By our unbelief. Ari kita ti na Arab. We need to repent from Kita- our unbelief. Kita mesti minta ampun ari kita ti na Arab. Amen. The second reason Lalu poin ti kedua is unfaithfulness. ianya nak talu. Unfaithfulness in our devotion to Jesus. Kita ti nak talu ngaga masa sunyi ngaga Tuhan Yesus. What do I mean devotion to Jesus? Nama utai ti ko aku ngaga masa sunyi ngau Tuhan Yesus. When I say devotion, it's not just masa sunyi. It is our adoration of Jesus. Lebuh aku berjakuk ke pasal masa sunyi, ukai seminak masa sunyi paginya hari aja, tang bekeni ke kita ngena penghidup kita itu mengkang ngemulia ke namanya, ngemesai ke namanya. You see, the early church in Acts chapter 2, verse 41 onwards, it says they were devoted to the teaching of the apostles. Lalu lekah jako Tuhan bak kerja rasul bab ti kedua, madah ngaga kita bekeni ke Kristian ti baru mayanya ngasih ke ajal Tuhan Yesus. They were devoted to fellowship, gathering together. Lalu sidak mengkang bergempuruk ngopangan diri, bekeni ke sidak ya fellowship ngopangan diri. They were devoted to the breaking of the bread, Lord's Supper. Lalu sidak megak taluak ngagai pemakai Tuhan. They were devoted to prayer to to God and for one another. Lalu sidak megak taluak bersampi ngagai Allah Ta'ala, bersampi ke pangan diri. In other words, they were devoted to Jesus. Their life was a devoted life. Ngau lekah jakok siti, ianya penghidup sidak ya nang terus 100% diserah ke ngagai Tuhan Yesus. And we see in that passage, it says in verse 47, daily people were added to their fellowship. Lalu ayat ke-47 kerja Rasul 2 madah ngagai kita tiap-tiap hari tubuh sidak ya bertambah. Today people ask, why is our church not growing? Dia tahu nyangka kita orang bertanya ngapangan diri. Nama kebuah gereja kita nak bertumbuh. People ask, church no power. Orang ada gereja, nak ada power, nak ada kuasa. Halo kawan. Hello friend. It's not God doesn't have power. We have lost devotion. Okay, ketegal Tuhan nak ada kuasa tang kita itu lenyau penaluak kita ngagaya. Pengangkuan kita ngagaya. We have friends from Germany. Lalu kita bisa pakai hari Germany. I go to Germany quite often to preach. Aku berapa kali aku ngagai Germany preach yang dedian. In the traditional church in Germany, service is only 1 hour. Lalu tradisi gereja bak Germany ianya sidak seminak sejam aja service sidak ya. And when I preach there, it is translated. Lalu lebuh aku preaching din di salin ke ngagai jakok sidak. They give me 20 minutes. Sidak emerik aku 20 minit. That means I only preach 10 minutes. Erti jakoknya aku seminak preaching 10 minit aja. In Germany, if you preach very long, they will look at the watch. Lalu Germany nanti kita preaching terlalu lama sidak yang mereniang ngagai jam dari empu. If you think I'm lying, ask them. Nanti kita ngomong aku bola tanya sidak ya.
They will look like that. Lalu sidak ya merenia ngagi jam sidak ya. They will make sure you know that they are looking at the watch. Lalu sidak ya pasti ke kita sidak nama sidak ya medak jam sidak ya. 1 hour, Sejam you have to go home. nuan mesti pulai. But watching football Tang lebuh sidak ya medak main bola. during World Cup, Lebuh main World Cup. if Germany is playing, Nanti Germany main bola. they can watch 90 minutes plus extra time. Sidak ya boleh medak 90 minit lalu nyangka bisa extra time. Excited, Gagit nak latih. screaming. Nyerau. In church, they are very proper. Tambah gereja sidak ya alim pakak. But that's not only in Germany. Tanya okay semina bak Germany. It is all over the world. Tok nyadi bak serata dunia tok dia tok. We are losing our devotion to Jesus. Lalu kita lenyau meluang ke masa ngau Tuhan Jesus. It's not Germany. Tok okay Germany. Inside Sarawak also God. Dalam Sarawak megak bisik. We're losing our devotion. Kita lenyau pengagiat hati kita ngagai Tuhan Jesus. We are becoming unfaithful. Lalu kita no majak nak taluk. By our unfaithfulness, we tie the hands of Jesus. Hari hasil kita nak taluknya kita ngikat jari Tuhan Jesus. How are we unfaithful? Bekeni ke kita nak taluk. Let me tell you, Awak ke kumadah ngagai kita. it is very hard preaching like this. Pedia samat preaching jari ditanjang. I'm suffering so that you will remember. Lalu aku apa ketuk ngambil ke kita mengkang ingat. We become unfaithful by our attendance. Lalu kita nak taluk hari attendant kita, hari kita itu datai ngagai gereja. In Hebrews chapter 10, Bah Hebrew bab ke-10, verse 25, baris ke-25, 25, huh? baris 25, It says this, Yamadah berkata, the author of Hebrews says, in the last days, we ought to gather more. lalu lekat yakut Tuhan dia madah, bak penghujung hari kita mesti berkumpul ngagik, mayuh agik. But during COVID, Tang maya COVID, we were stopped from gathering. lalu kita baduk bergempuang berkata. Betul atau tidak? Then after COVID, Lalu udah COVID, when the restrictions were taken off by the government, lalu lebuh sidak tik nagang perintah tik nagang kita nak ditagang lagi kita. now the church can gather back, Lalu dia tu gereja oleh bergempuang baru. but many people were afraid to come. Tang mayuh orang takut dekat datai. Why are they afraid? Nama ke buah sidak takut. Virus. Sidak emadah mayuh A virus. virus that they cannot see. Virus tik nak oleh depedak sidak ya. I'm even afraid, just wear a mask. Nanti kita takut kena masknya lah penudung But still hidungnya, afraid. mulutnya. Agak megak sidak takut. But they can go to the supermarket. Dan sidak oleh ngagai supermarket. Cannot come to church, but can go to supermarket. Nak oleh datang ke gereja, tang oleh ngagai supermarket. In church, you know the people. In supermarket, you don't know the people. Bak gereja kita nemu bakiah kita, tang bak supermarket kita nak lalau orang. I went to buy my things in supermarket. I see church member. Pastor, how are you? Lalu aku ngagai supermarket bertemu dengan church member aku sidak danya, pastor, nama berita deh. I say, how are you means you don't never see me very long. Erti lekat aku tanyanya, how bakeni kenuan, laban sidak udah lama nak medak aku. So yeah, Pastor, COVID.
Lalu dia sidak madan. Ya lah pastor, aku nak boleh datang ke gereja lawan COVID. But can go to work in office Tang boleh datang ke tempat kerja apa UPS. every day. Tiap-tiap hari. Can go to the mall. Pihak megak boleh ngage mall. Can take the bus. Boleh nak bas. Can be in the plane. Boleh nak mengerak bilun. But just less than 2 hours in the church cannot. Got COVID. Tang kurang hari 2 jam bak gereja nak boleh bisa kubit. The Jesus who can protect me in my office, Jesus dia boleh nyaga aku bak UPS. Jesus who can protect me in the supermarket, Jesus dia boleh nyaga aku bak supermarket. Jesus can protect me in the plane, in the bus, Tuhan Jesus dia boleh nyaga aku bak bas bak dol aku. because He is there, Laban Tuhan Jesus bisik dia. but not in the church. Tang nadai bak gereja. Alamak. I'm talking to thinkers. Aku berjakuk dengan orang ti berfikir. Think. Berunding. Jesus got power outside, but no power in the church. Tuhan Yesus bisa kuasa di luar dia tang nadai kuasa di dalam gereja ya. I praise God, Iban people, not like that. Aku puji Tuhan, laban orang iban nak makanya. I want to tell you, until today, so many years already, COVID over, in Semenanjung, Malaysia, people still refuse to come to the service and watch online. Lalu aku madah ngegi kita, bak semenanjung dia sampai hari itu. Ya, kubit dah ada hage, tang age megak sidak ya seminak meda atau kengau servis online aja. If they are elderly, I understand. Enti orang yak tuai, faham laku. If they are sickly, understand. Enti orang yak sakit megak, faham megak aku. But young and strong, Dan orangnya biak serta kering. mana boleh takut COVID? Mana boleh takut COVID. Ini bukan takut COVID, ini malas. Tok ukai takut COVID, tang tok malas. Let us not just make fun the West churches like that. We are like that. Tok anang kita yang medak merenang ngagai utetiknya di barat dia. Tang kita yang megak utek berkenyak megak. At least the German people go to the church. So, menjadi kita Jerman sudah datang ngagai gereja. Malaysian people raptured before Jesus come. Orang Malaysia bangkit lalu sebenarnya Tuhan Yesus datang. Di CBC kita tidak seperti itu ya. CBC kita nak berkenyak ni ya. Let us be devoted to Jesus. Awak ke kita megang taluak ngagai Tuhan Yesus. Let us be faithful in our gathering. Dan awak ke kita megang taluak belama dalam gumpuruk kita. How else can we be unfaithful? Bekeni ke agak ke kita cara nak taluak. In our giving. Dalam pemerik kita. You know, giving is a very, very sensitive topic. Lalu pemerik tu topik ti amat sensitif now. Do you know that is worship? Kita nemu bisik utekir kumai sembah. Do you know that God is the first one to give? Adakah kita nemu Tuhan ti keterubah yang merik? He did not give 10%. Tuhan nak merik 10%. He gave all. Tuhan Jesus merik semua. John 3:16 says, John He 3:16 gave His only begotten Son. Ya merik anak yang tisiklikuknya 100%. 100%. You and I, the Bible says 10%. Nuan ngaku Bob Kudus madah 10%. Since we have German friends, we talk about Germany. Laban kita bisa bakih hari Jerman, kita berjakuk pasal Jerman.
In Germany, in those days, they deduct from your salary 10%. Bak Jerman, bak maya subak sidak ya mutuang ari gaji sidak ya ampu. Wow. Wow, the government deduct and give to the church. Lalu perintah mutuang 10% lalu diberi ke gereja. Many years ago. Maya berapa tahun ti dulu? How many years ago? Berapa tahun ti dulu? How many Now years? it's no longer like that, right? Oh, now 1.5%. Oh, okay, reduce. Lalu dia tu 1.5% lalu dikurangkan. Yeah, but because it's a Christian nation before. Laban dulu sebab sidak ya menua Kristian. The government had that kind of value. Lalu sidak ya bisik nilai ti bensanya perintah. Which is a good value, I think. Lalu bak aku tu nilai ti badas. But for us, we have only God's government. Tambak kita bisik perintah Allah Ta'ala. Our government will not deduct 10% for the church. Lalu perintah kita Malaysia tu nak nolak 10% atau ke 1% dia lalu diberi ngagai gereja, nadai. None. So it is between you and God. Tu inya antara kita ngau Tuhan. In Malachi chapter 3, Bak Melakai bab ketiga, verses 8 to 10, baris ke 8 ngagai 10. God has something against the people of Israel. Tuhan bisa utai ke dia kena ngelaban orang Israel. He said, can man rob God, but you have robbed me. Kati ulih manusia ngerumpak Allah Ta'ala, tan kita ngerumpak aku. Then the people of Israel asked, how did we rob you? Lalu dia orang Israel madah, begini ke cara kami ngerumpak nuan. And God said, by your tithe. Lalu Tuhan madah, hari pemerik sebagi hari 10 bagi. This is God speaking, not man. Lalu Tuhan tik berjako, okey manusia. God said, you rob me. Tuhan madah, kita ngerumpak aku. You are unfaithful. Kita nak taluk. And then God says this. Lalu dia Tuhan nyebut utai tu. The only time God said, test me, Semina sekali tu ajak Tuhan nyebut, uji aku. is in tithing. Ianya dalam pemerik sebagi hari 10 bagi kita. He said, give to me and see that I open the windows of heaven over your life. Lalu beri ngagai aku. Lalu pada aku dekat muka pintu surga ngagai penghidup nuan. Amen. Friends, the challenge is in order for God to bless us. Lalu bagi aku peransang ianya ngambil ke Tuhan beri berkat ngagai penghidup kita. Amen. God is not adapted to any man. Tuhan tu nak berutang ngagai tiap ikut manusia. In the church, if the pastors are teaching about tithing, it's not because they want to get an offering. Bak gereja entik pastor berjakau atau ngajar kita pasal tithing tu sebagai 10 bagi, ukay tegal sidak dekat ngambil offeringnya. The pastor is teaching you not to rob God. Lalu pastor ngajar kita awak ke kita nak ngerumpak Tuhan. And the pastor is teaching you to be faithful with God so that his hands will be untied over your life. Lalu Tuhan atau ke pastor ngajar kita pasal itu, awak ke jari Tuhan dibuka bak penghidup nuan. Listen, you may say, but pastor, there are some pastors who just cheat to get money. Lalu yang kita nyebut teman jatuh, pastor bisa megak sekadar pastor nipu ngambil kesidak ya ngambil duit orang. He is not cheating you, he is cheating God. Ya nak nipu nuan tang yang nipu Allah Ta'ala. That kind of pastors, God have mercy on them. Pastor tiba-tiba
awak ke Tuhan bisik pengasih bayar. Amen. You know why I can say this? Kita nemu nama kebuah kulih nyebut temen satu. Because I stand so clear before God when it comes to finance. Laban aku berdiri terus terang ngagai Tuhan. Lebuh berjakuk pasal duit ringgit. Amen. You see, I preach until sweat. Pada aku preaching megak dia tu berpeluh-peluh. You better remember this message. Kita patut ingat ke message tu, pesan tu. And you better practice it. Lalu aku harap kita praktis tu tu. Be faithful. Lalu ngerjau tu. Awak ke kita terus taluak. Be faithful in your giving. Lalu taluak bak pemerik kita. Be faithful in your service to the Lord. Lalu taluak megak dalam pelayanan kita ke Tuhan. When you are serving God, don't complain. Lebuh kita melah Tuhan anang komplain. Because you're serving God, not people. Laban kita melah Allah Ta'ala, okay manusia. Colossians chapter 3 verse 24 says, do everything as unto the Lord. Kolosi 3:23 madah kerja semua utai ke Allah Ta'ala. Everything. Semua utai. Your job in your office, you do it as unto the Lord. Pengawak kita bak UPS kita ngerjanya ke Allah Ta'ala. Stop complaining. Anang komplain, ngetu komplain. Start praying if things are not good. Belabuh bersampi inti utainya nak mana. Complaining doesn't change anything. Praying does. Komplain nak oleh ngubah utai, tang bersampi oleh ngubah utai. Thankful, be thankful you have a job. Berterima kasih kita bisik pengawak. And work with all your heart. Lalu bekerja ngau penghabis hati kita. And God will bless you. Lalu Tuhan dekat berkat kita. Do everything as unto the Lord. Lalu kerja semua utai ke Allah Ta'ala. If you serve the Lord in the church, do it as unto the Lord, not because for Pastor Graman. Lalu nanti kita melah Allah Ta'ala bak gereja, kerjanya okay, ke Allah Ta'ala, okay, ke Pastor Graman. Paham tak? If you sweep the floor, no need to publicize you sweep the floor. Lebuh kita nyapu gereja, anak madah ngegura, aku nyapu gereja. I still wash toilet. Aku agak nuci jamban. The other day I went to a Baptist church. I'm the chairman of the Baptist convention. I went to the church. Toilet was dirty. Nobody wash. I wash. Sarinya aku ngagai gereja, aku cermin baptis gereja baptis menua Malaysia tu. Tang sarinya aku ngagai jamban sida. Pada aku ngamahnya, aku lalu nuci jamban urnya. I'm not saying this to publicize. Lalu nak aku nusui itu, okay, ketegal aku dekat madah ke pasal pengawak diri. This is a testimony. Tang tu nyadi kesaksian. For me, I have full joy preaching and also washing toilets. Lalu aku penuh ngau pengaga, preaching megak aku gaga, nuci toilet megak aku gaga. You know why? Kita, both is done unto the Lord. Kita nemu nama ke buah, laban semua utai dikerja ke Allah Ta'ala. Nanti toilet nak dibersihkan ya. Nanti toilet dibasuh mana-mana hau. Amen. Everything we do as unto the Lord. Lalu kerja semua utainya, bakal kita bekerja ke Allah Ta'ala. There's no such thing as title and status. Lalu nadai utai kira kumai bisik pangkat tu, bisik pangkatnya. Because when I wash the toilet, I'm worshiping God. Laban lebuh maya aku tu nuci jamban, aku muji nyembah Allah Ta'ala. Amen. So that my people can enjoy a clean toilet. Lalu awak ke orang boleh enjoy toilet ti bersih. Anang bisik kuning-kuning dia. When I prepare a message, I prepare it in the Lord with all my heart for the people to feed on it. Lalu lebuh maya aku preaching, aku megak nyedia kati derempu ngau penghabis hati awak ke nemiak Allah Ta'ala enjoy le kejakut Tuhannya. Because I do it for my God, not so that people will praise me. No need to say anything about me, but praise Jesus. Lalu awak ke laban aku ngerja pengawaknya ke Allah Ta'ala. Nah ibu orang tu ya bodek-bodek aku. Laban semua tanya ngagi Allah Ta'ala. Bodek-bodek aku. Amen. And
And final thing, I close with this. Lalu ke penghujungnya aku nyimpul kau Jakub tu. Is this. First, we tie the hands of Jesus by our unbelief. Keterubah ianya kita ngikat jari Tuhan Yesus lepas kita nak Arab. Second, we tie the hands of Jesus by our unfaithfulness. Kedua, kita ngikat jari Tuhan Yesus lepas kita nak taluk. Third, we tie the hands of Jesus by our unconcerned attitude. Lalu ketiga, kita ngikat Tuhan Yesus lepas kita nadai bisik perangai tina ibu. Unconcerned to declare His gospel. Lalu nadai ibu madah ke pasal Injil. Do you know what is God's desire? Kita nemu nama pengingin hati Allah Ta'ala. 2 Peter 3:9 says this. 2 Peter 3 ayat ke-9 nyebut tu. That God's desire is that no one should be lost. Lalu leka Jakub Allah Ta'ala pengingin ianya yang ngai medak siku orang lenyau. God wants to see the lost saved. Tuhan dekat orang ti lenyau, orang ti bedau nerima penyelamat, diselamatkan. In Luke chapter 15, a whole chapter is called the lost chapter because God the lost sheep, lost coin, lost son. But Luke bab 15 nyebut, tu terkumai bab chapternya terkumai utai ti lenyau. Lenyau berdua sia, lenyau duit ya, semua utai lenyau bab umpama dia. You see, the Pharisees were upset that Jesus spent a lot of time with sinners. Lalu orang Pharisees nak puas hati ngau Tuhan Yesus selama dia meluang ke penghidup yang ngau orang ti berdosa. So Jesus had to explain through parable. Lalu Tuhan Yesus madah ngagai sidak ya nengah umpama. He said, if one of your sheep gets lost, would you not leave your 99 to go and look for the one? Lalu Tuhan Yesus madah, enti sikok berdua kita lenyau. Nak ke kita ninggal ke 99 ikut yang ambil ke ngiga ya ke lenyaunya? He said, the kingdom of God is like a woman who had 10 coins. She lose one and she switch on all the lights and she sweep the whole floor to look for that one coin. Lalu si bakal seumpama kedua tu, ia nyak bakal induk ti lenyau duit siliangnya, ya. Lalu masang api, lalu nyapu bilik ia nyak ngiga duit siliang ti lenyaunya. Jesus was showing to the Pharisees the heart of the Father. Tuhan Yesus ngayan ngagai orang Farisi pasal hati apai. And the last one, Penghujung yang dah tu, the story of the lost son. cerita te anak te tesat, anak te lenyau. He broke the heart of the father. Tok te ngenusah kati apa, ngasuh hati apa yang remuk. Went away and wasted his inheritance. Lalu yang lenyau hari apa, ngagai menua jauh, lalu masau semua duit ya. But when he returned, tang lebuh anak te tesat nyak pulai. the father ran to him and embraced him. Lalu apa gagati menyambut penataya, lalu belanda ngagaya. Before he says sorry, the father embraced him. Inah sebedau yang nyebut minta ampun ngagaya apa udah merap ya dulu. That's the heart of the father. Tok mah ati apa? Does the church understand the heart of the father? Adakah gereja faham ati apa? We don't care. Oh, tahukah kita nak ibu? We are saved. Kita ini selamat. We're going to heaven. Kita ngagai surga. We sing the song, one way ticket, one way ticket, one way ticket to the heaven. No to the blue. Okay, kita berlagunya one way ticket. Kini kudanya. Okay. We are very happy we are going to heaven. Kita gagati, kita ngagai surga. We don't care if someone else dies and goes to hell. Kita nak ibu untuk orang yang mati lalu ngagai neraka. But I want to tell you, every day, Tang aku madah ngagai ke kita tiap hari. the heart of the Father is broken
when a soul enters hell because they don't know His love. Ati apai remuk. Lebuh sikok mensia mati ngagai neraka. Laban sidak ya nak nemu Allah Ta'ala. Because the church is busy being traditional, being religious. Laban gerejanya terlalu kiruh. Ya, ngerja pengawak tradisi aja. Ya, ngerja pengawak rutin selalu bekerja aja. We need to be concerned Kita- about the lost souls. Kita mesti ibu ke pasal semangat ti lenyau. I want to tell you there's a revival beginning in Malaysia. Aku dekat madah dengan kita. Dia tu benuang revival nyadi bak benua Malaysia tu. I want you to know the largest tribe in whole of Malaysia that is Christian is Iban. Aku madah dengan kita. Ianya suku ti paling mayuah nyadi orang Kristian bak benua Malaysia tu. Ianya orang Iban. But Iban people must be concerned about others. Tang Iban mega mesti ibu ke pasal semangat orang bukai. Iban people must carry the gospel to others. Iban mega mesti ngemai Injil tu ngagai orang bukai. Let us not just be happy because our tribe is saved. Lalu awak ke kita nak seminak gagah ti ajak laban bangsa kita nya udah diselamat. But now the gospel is in your hands and you need to rise up and carry the gospel into whole of Malaysia. Lalu dia tu go Injilnya bak jari kita, lalu kita bertanggungjawab ngemai Injilnya ngagai Malaysia tu. When you begin to do that, you untie the hands of Jesus. Lebuh kita ngerjanya, kita muka jari Tuhan Yesus. Amen. Would you stand? Aram kita berdiri. Let us not be distracted by anything. Awak kita nak terganggu ke oleh ketegal nama-nama utai. With our eyes closed, Mata kita ditutup. let us focus upon the love of Jesus. Awak kita terus merenung ngagai pengerindok Tuhan Yesus. You know, even if we don't believe in Him, Tajak kita nak arap kaya. even if we are not faithful to Him, Ka ya kita nak taluk kaya. even if we are not concerned about anything, Ka ya kita itu nak ibuah pasal semua utai. Jesus still loves us. Jesus lagi rindu ke kita. He still loves us. Ya lagi rindu ke kita. But we need to grow in loving Him. Dan kita patut bertumbuh rindu kaya. I want you to sing this song as worship, as a declaration to the Lord. Aku kak mic kita nyebut lagu tu, lalu lagu tu jadi ke deklarasi kita. Utai tersebut kita ngagai Allah Ta'ala.
sing, Yesus, ku mau cinta kau. Kita nyebut Jesus, aku rindu kenuan. Yesus, ku mau cinta kau. Jesus, aku kak rindu kenuan. I want to grow in loving you. Aku dekat bertumbuh rindu kenuan. I want to love you more and more each day. Aku dekat rindu kenuan lebih lagi tiap-tiap hari. I pray today that we will repent if we have unbelief in our hearts. Aku bersampai saritu. Awak ke kita ngaku penyalah kita. Ngagai Tuhan tik kita yang bisa kemuan hati tik I na want to Arab. pray for those who realize you've been unfaithful in certain things towards serving Jesus. Aku dekat bersampai ke kita ngagai kita ti nak taluak dalam pengawal ti kerja kita ke Tuhan Jesus. I want to pray especially for those of us who have not really been concerned about spreading the gospel for Jesus. Lalu aku dekat bersampai ke kita ti nak tentu ibu dek mai berita mana tu ngagai orang ti berdaun moya. We want to open the altar in front for you to just respond to Jesus today, not to a man. Lalu kita dekat muka bak mua tu ngasuh kita bersampai ukai kemensia tan ngagai Allah Taala. We want to pray that the hands of Jesus will be released over your life. Lalu kita bersampai awak ke jari Tuhan Yesus yang terbuka. Lalu nyadi keberkat ngagai penghidup kita. As we sing this song, as we worship Jesus, you just respond. Lalu lebuh maya kita nyebut lagu-lagu tu, lagu-lagu tu, kita respon aja. Kita datang ke mua ngagai kita tekak minta sampai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai kita minta sampai. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terpuji namamu, Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Amin. Amen. Amen. Kita rekap megap bersampai ke jaga bala rabanti sakit. Jaga bala rabanti sakit lalu yes pagi itu kita nak jalan-jalan. Awak ke jari Tuhan nak diikat. Amen. Ya nak diikat. Ya dibuka. Lalu menatai ke penglepas, menatai ke pengerai, datai bak hidup kita. Amen. Yes, siapa dekat ya disakit negerai, siapa yang akan sakit dekat minta sapi. Amen. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai kita rempuh. Thank you Jesus. Kita nemu hidup dari. Thank you Lord. Awak ke
awak ke jari Tuhan Yesus, di-release. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
mujizat itu nyata. Jesus, nyak sampai kami Tuhan. Awak ke mujizat Tuhan nyata. Mujizat Tuhan terus nyata jadi bak hidup tiap ikut anak Tuhan itu Tuhan. Oh, jari Tuhan nak diikat. Jadi jari Tuhan dah dilepas ke dia tu. Lalu yes, oleh semua pengarap bala bahol tu indah bak luar dia Tuhan Jesus. Kerja jiah Tuhan nyata jadi. Yes, kerja jiah Tuhan nyata jadi bak dua tu Tuhan. Tuhan terima kasih kelekah jakut Tuhan. Terima kasih ke pemanah Tuhan Jesus. Pemulai kami rindu untuk Tuhan. Awak ke Tuhan terus ngau kami. Awak ke Tuhan terus nyempulang penghidup kami. Lalu taitik badas terus nyata jadi. Taitik badas terus nyata jadi. Tuhan terima kasih. Kami beri puji. Kami beri basa semina ngagai Jesus Kristus ikut ajak semuanya buat. Amen, 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 amen. Okay, sebelum kita mulai ke dalam pu, ingat, okay, bisik sekedar bala atau ke jakut gerah. Okay, 1 hari bulan Disember kita bisik Christmas parade. Okay, bak dua tu. Okay, Christmas parade bak dua tu. Lalu berserimai Christmas parade-nya bisik aku madah ngagai Brother Matthew ngau Lenon tadi. Lalu bahasanya kita berbincang ke dalam pu au. Okay, bahasanya lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Lalu pasal okay, okay, bak Christmas parade-nya bak Dewan Perniagaan 1 hari bulan Disember ianya kena hari Minggu. Okay, kena hari Minggu. Okay, lalu okay, bala tikat ngau ngagai Blessed Church din. Okay, bala pastor hari Apostle David bisik ngatai. Okay, semua tanya udah dengan online. Lalu kita oleh ngisi nama drempu. Lalu oleh ngaukin. Okay, ya, so Tuhan berkat kita. Lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Amen. Lang tang aku ngau bala kami sembilan kami bisik ngau ujung minggu atau ke ujung bulan tu kami ngau Global Tribal Gathering. Okay, Global Tribal Gathering ba KK. Okay, kuna ada di tok mayanya 25 hari bulan neng. Okay, 26 hari bulan. Okay, aku kian lalu aku mulai kerempu malam 29 hari bulan. Okay, malam 29 hari bulan. Okay, so nyangka mayanya lalu tang sidak yang ngasuh aku lawan lagi aku berdau temu laban pengawak ke 1 hari bulannya laban utai cukup istimewa orang tik special datai hari menua bukai mayanya lalu ngasuh bala kami ngau sidak tau. Okay, special tu nanti kita akan nemu bertanya orang keluarga lagi. Okay, so tadi badas terus cukup besar nyatanya di Global Tribal Gathering dedin. So awak ke Tuhan terus berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan terus kau kita. Okay, okay, bye bye. Shalom semua. Okay, itu anak bujang aku lalu baru dah graduate kemari. Terima combo ya kemari. Thank you. Tadi megak ngagai Petrus ya, doktor dia tu. Okay, shalom semua. Jadi kena ke 17 hari bulan lemai 6.5 lemai. Kami hari Ambassador Plus bisik ngagak welcoming party ngagai semua nembiak university, college, tau ke working adult te lebih hari umur 18 tahun ke atas sampai 40. Jadi nanti kita bisik free mayanya, kita diperangsang datai ngau kami welcoming party, kita akan bisik activity te best lah. So Nor kita ba youth center. Jadi mayanya kita bisik tema smart casual warna biru putih, tau ke putih. Jadi 6.5 lemai 17 hari bulan hari Minggu bak youth center bak atas bak belakang. Okey. Apa-apa pertanyaan boleh nanya aku tau ke Noel bak belakang cameraman. Okey. Dia ajak. Amen. Pedak kita berbuat. Aku duduk
Kau berdiri ngena tangga atas sama peninggi kami doa kan. Okey, mayanya ialah mega kita puji Tuhan. Bak tahu untuk mayu Ahmad bala kita ngagai Unimas. Ya, puji ke nama Tuhan. Amen. So ngagai kita ngagai universiti student dia tu baik bakiah kita bukai. Ia ke bukai, okey, baik bakiah. Nanti kita guna transport telefon ngagai boboy. Okey, sila oleh ngatur transport terkena kita. Okay, lalu pelabak aku mana madah tumu pemayuh bala kita ngambil ke pemakai kita cukup ngai kena cukup malamnya. Okay, so ngelalu ke lebih lagi semua universiti student, lalu college lalu college kesihatan. Okay, baik sidak tik baru megak ya, lalu awak ke bala college tik bukai ke UiTM lalu bak no bukai. Lalu bak working adult, okay, sidak te working adult datai ya. So Tuhan berkati ikut kita, amen. Lalu awak ke pemanah Tuhan, lalu kebayanya mega awak ke pengawak kita itu cukup sukses. Tuhan berkat. Bye bye. Selamat hari Minggu.